جارا دیرازوری بریا نهاجی گله جمع شپاندش بورا دکر کو جارا کان نف دولتی بو ابو کو يعني بريه كفتنا كازور دنابا دیرازوری دا هبو هفیمان نف دولتی هزن حسد دگل عشیرن دنابا و نافچه دا کو هم امریکا هم هفیمان نف دولتی هم ولات نافچه ایتر چاویوان لسروان آلوزین دیرازوری هبو کو ایرو اسرائیل جی تبلیوان آلوزیان بویا وان تبلیغ هفیان بویا دنوا دیرازوری دا وانشی ایرش کریه سر بارگه یامجن پیگهن سربازین ایران و رژیم بشار الاسد درباره وی مشاره من میوانه که برز دکتر زارا صالح اکادمیسیانش برمنگهام یا بریتانیا دکتر ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 اف تبلیغ هفیان دیرازوری دکتر هین چاوا دبینن یعنی چارنویس وی چه به سلام بوتك عباس حموته ما شبانا بيجومان يعني تايبت سبارات اسرائيل ويريشي وين سر بارجه ميليشيات الايراني ابنا تشتكينو اللي تشتهري بالكش او يقولوا اسرائيل جي تبي وين دفرا جرم دبي يعني دفرا ديرا زوري براستي يعني او ناكوكين ناف دولتي هرمي ايجو دفيد ما داويدا تشيبون افنا يك يعني انجام ويا تديت وكا امزانن ديرازوري بري دمكي او بالنافي عشيرة عربة ايريشي هسديجي كرن او جي تديت او بلانك ايراني بوش برغو تديت امزان او دفرا خطا طهراني عراق سوري وبيروت دوي دفرا بوكمال تتزاني لسر نخشاها سوري او بوكمال او خطا يعني تكاري دريه هري جرينج جبو ايراني جبوي درباس كرنا ميليشياتا درباس كرنا تشكا دا او خط بردوان بي دفي او دفر يعني بي باراستن يعني او حولدان ايراني جو هسدي جوا دفرين درب خيجي او جي يك جوي بلانية يعني أذكارم بيشم دفردا تفليبونا إسرائيل از باور دكم بشورى أمريكا ورحنيا كسك علي آزماني دجي دايوا جو الواد فرا بخيج برجو إسرائيل بيهتر الدفرة دي دخست بمباراة ذكر على الدورة الشامية حمصة حماية دفرة بيهتر دكتور يعني فرصة تبلیغ آلوزین دیرازوری ده هفپیمانیان دولتی پشتوانی عثمانی یا زمینیا هزن حسد دکر شعالیه که دن و امریکا هفپیمان دگل اسرائیل دنافچه دل روش حالاتان آوراست افیرشن اسرائیل چاوا بو سر دیرازوری تینکرند دمکه ده هفپیمان دگل امریکا آگاداری روشا دیرازوریه بلش خود دید يعني قالك يعني ولو تاخذن جو امريكا بخون نكر سركفتنين بالكيش نكرن دوي دفرا جو هنكي باندورا ويل هزين ايراني ميليشيات بي فغيداي بكيلو دفرا ديرازوري لو ما از باوريا مدى اف تقريبونا اسرائيل بشورى امريكا تي في واطي جو او يعني او ناكوكين جو هاتنا فدان دمين داويدا تايبت النامية كتكاري بيجي النامية كأمريكي إسرائيلي وبريا إسرائيل ديجي إيراني يعني يعني لو ما تديت بشتي وينا بشنت ساعتكي الجور قال لك جدرين روجهلاتي فراتي ميليشيات الإيراني بمشكا إيريشي أو دهن هزين قصد هسد يكرن ويدا بري يعني أب كتكاري بيجي ناكوكية كإيراني أمريكية إيرو إسرائيل جي تفريد بجبر وكا جو هفبندية هبنوش خوا روسيا جي قالك يدفردا قابا جو إسرائيل فان إيري شاب كده الميليشيات الإيراني جبر بريد دمك دو دريجي هف بيمانك نبرا إسرائيل و روسيا وأمريكا دهبو جبوي إيريشين لسر ميليشيات الإيراني أفهبو يعني جلو ما أزباور دكم قابا جو إسرائيل بفي كاريرابي برسفجي وين نبج عليه إيراني يعني وكا هرجار جو إسرائيل ريشا ودفرين بارجهين ميليشيات الإيرانية بمبارات كي تاني يعني قفان إيران ده تشتكي دواري
براكتيكي دناكي يعني ام بينن بهتر فشاري السر هيزن سوريا ديمقراطيكي يعني تشتكي يقولوا يعني تكاري يعني بالكيش باش نديار لو ما بهتر وإسرائيل بيرابي بهتر انجامي وين وي باشتر بن زۆر باشە دکتۆر ینی بشێوەیەکی گشتی بەریا چەندێکی دەما سووریا vەگەڕیا ناوا کۆمکارە عەرەبی ینی بەشێک شرۆڤەکارên سیاسی دەگوت ینی هێڤیەک ئومێدێک هەیە و کریزا چەند ساڵەیە سووریا ئیتر بێ چارەسەرگرن ینی ڕژێم جارێکا دن سەر پێیان خۆ ڕاوەستا لێ جعالێکی دن بە ینی وڵاتên ڕۆژئاوا ئەمریکا دیگەل vê çareserkirinê da nebûn tenê digot 2254 ev biryare dikare krîza Sûriyeyê çareser bike hîn niha rewşa Sûriyeyê çawa dibîne ev tevlîheviyan dêre zorê li welatên din yanî li navçeyên din di nava Sûriyeyê de herkes dikare bêt di nava Sûriyeyê de hatûçûyê biketin êrişê biketin yanî semiyan û serweta Sûriyeyê bi xuşxora bibetin بێگومانێ سایکردنا پەیوەندیان وڵاتên عەرەبا لەگەڵ سووری تا ئەنجام نەدان ینی ji ber got hindek şert û mercên wan welatên عەرەبا hebûn rejîma Esed pêk neanî wê pêk newêne jî û bi taybet ew hebêne ji ber Pentagon û gelek tiştên din jî ji ber rejîm yanî pabendiyek tiştekî nake ev na her diyar ji ber wilo jî welatên عەرەبا jî niha îro rawestiyane yanî li bendê ne tiştek pêk nehatiye لێ تشتا هەری یعنی دکارێ بێژێ ڕەوشا سووریش خۆوەکە هاتەژ ینی زمان 2254 ئەوە بمێنێ داوی چارەسەریش بەرگۆ ئەمریکا و هەڤالبەندن وێ ینی قبول ناکن گۆ ئەسد ینی بێ شێوەیان ها بێگۆ تشتێکی تەقدیم بکێ vەگەرێ ناو جڤاتە ناودەوڵەتی جڤاتە عەرەبیجی ینی وەکە وی شکلێ ها لۆمە ئەس باوەڕ دکم yani tiştê gol dera zorê çêt bê ev tiştê gol hat bêhtir yani dikarê bêjê encamên nakokiyên İran û Amerîka ne bêhtir yani ew hevbendiya got îro İran dixwaze yani piştevaniya yani Rusya jî Doktor aliyekê din yê pirsê heye dibêjim ku Rosya niha jî weke welatekî xwedî cemser li rojhalata navaraz di cîhanê de hewla ewlehîbûna Sûriyeyê didetin hewla çareserkirina krîza Sûriyeyê didetin lê dibêjim ku hem İsraîl hem jî Emerîka hevpeywanê divê ev aloziyên dêrazorê çêkîne ji bo vê çendê ku krîz hêj mezintir bibe çareser nibe heng çawa dibînin vê rewşê yani zanê yani mesela bêhtir weke îro İran û Rusya heta radeyekê Tirkî jî rejîm برجوندی وان هەیە گۆ ئیرۆ ئەو دەڤەرا دێرا زۆرەی بکەوێ بن دەستێ ڕژیمێدا ئەو هەوڵ دەدن گۆ ئەو دەڤەر بکەوێ بن کۆنتترۆلا واداش جبەر دەدەیت وەکە ئەستراتیجی رووسیا دبێژێت دخوازی هەموو دەڤەرێن سووری بکەون بن دەستێ ڕژیمێدا ئەبێک استراتیژیاوەیە ئەو دبێژێ بن ناوێ ئەولەیە سووریدا و سەروەریە سووریدا وێ تشتی دبێژێ لێبێ گومان ینی ئەو نکارن ینی هەبوونە ئەمریکا و هێزن نادەوڵەتی لێ دەڤەرێ ژبیر بکەش بەرگۆ لۆمە ئەس باوەڕ دکەم ینی ئەو گورکردنە شەر و ناکۆکیان وان دەما داویدا تشتێکی ینی مەکاری و بێژن وێ دار بکەویش بەرگۆ ئەنجامên ناکۆکیان هاتە دارخستن وا لەبەرا دێرا زۆرەی بەری وەکو گوت بناوێ عەشیرەتên عەرەبا نەهاژی ئەف شەر وێ بەردەوام بێ ینی يعني تبلغ هسه قد قوم حمو وقت به دفر خسته من كنترول خذ اللي باور ناكم قو اف ناكوكي وشر راوستي شبرقو يعني بلانك ايراني هيا ايران جي ترسي بيشتي قو يعني ولدان امريكا جهبوا فمن دولتي قو هيزن عربي اماده بكن جبو الشري وان ميليشيات ايراني بكل لان فلان نتشو سري تمام يعني دكتور او دفر قرم بقلكي يعني بعد ما بيده يعني دكتور تجي قلتكو مجارة ديرا زوري يعني تشتكي نافويه سوريا يا لانها بويا مجارة جهاني جي امريكا بقراتات ايران وروسيا ويتر ايرو اسرائيل وبشويكي قشتي يعني كرت دفي تفليهفيه دا دفي الوزيا ديرا زوري دا هنك چاوا دبينن راسته وکه دبیجن بشک شروعکارین سیاسی شر به وکالت دیکدن یان رولکی سرکی دبینه
بێگومان ینی کورد بڕاستی ینی نەیەکرێزیەوە ئەبنا تشتێکی کێماسیەکە مەزنە لێ کورد وەکە هەڤالبەندێن ئەمریکا و هەفپەیمانە نەدەوڵەتی ئەونا ینی باوەریان بدە گورکردنە ناکۆکییان هەبوونە ینی تەکەسکردنە ئەمریکا گۆلوەی دەڤێ بمێنێ ئەفتکەوێ بن بەرژەوەندی کوردادە تاڕادەیەکە باشی بۆ گەلک سەدەمانژبەرگۆ هەموو ئالیên din yani ji rejîmê bigire ji opozisyonê ji Tirkî, Îran, Rusya hemû jî li benda wê kêlîkane got Amerîka ji wê devê derkeve û rew ji vegerê weke berê bikeve bin destê rejîmê de dir de wê Kurd tiştek ti destkeftî destê wa de namên yani em bêjin nebêjin mabûna Amerîka tenê garantûr e ji bo Kurd hinek mafê xwe dest bixin yani باشە lê belê باشە دکتۆر ئەف پرۆژێ ڕۆسی و ئیرانی دەمەکە دەستپێکیرە ji بۆ لە هەفهاتنێکا سیاسیان و دنابەرە شامێ و ئەنقەرەیەدا جەناب بێوەژیش نزیک بە vêyekê dişopînin yani eger ev proje bikeve warê praktîzebûnê da yani hin dibînin hindek krîza Sûriyeyê çareser bibe rewş berev başbûnê biçe îtir careka din krîza Sûriyê bikeve nava hevkêşeyên nêvdewletî da بێگومان کرێزا سووری gelekî tevlîhevî tê de heye yani îro Sûriya çar parçeya çar hikûmat tê de hene dikare bêjê zehmetiya mezin got ev alî hemû li hev bikin rast e îro Rusya hewil dide got hemû dever bikeve bin destê rejîmê de dixwaze got Enqera û Şamê li hev bêne Îran jî wî tiştî dixwaze heta radeyekê ne tevlû got ew Rusya ne li hevin divê derbarê de heta dawî لێ بڕاستی پر زەحمەتە ji ber heta Tirkî jî û heta Şam jî nikarin tar îro bikine li hevhatinekê lê tenê ew derbarê dijminatiya pirsgirêka Kurdî tenê hemû li hev dikin ew tiştekî diyar e lê ez bawer nakim yani ev projeya Rûsî ya got karibê yani Şamê û Îran ew Îran Şamê û Enqera li hev bêne کرîza Sûrî tevayî çareser bike ji ber wekem gotî çar parçene yani nika yani hebûna Amerîka û hêzên nedewletî jî ev faktorekî gelekî giring yani ew xwe zanin got nikarin li ser Amerîka ve biqebêzin çi bikin yani ev evna newlo hesaniya bawer dikim yani krîza Sûrî wê belek gelekî jî berdewam bike heta niha nej weket wê nej ecendên serekeyê va welatên got îro xwedîroleke mezin in Sûriya de ji ber ku deverên din germtir heye nekûkî eger şerê Rusya û Ukrayna bê deverê dîtir jî heye lê her alîkî dixwaze kaxetê xwe bi kar bêne ji bo karibê çareseriya siyasî dawî de tiştê xwe berjewendiyê xwe qezinc bike yani Kurd jî hinekî divir de ne amade ne heta dawî ji ber ku destpêkê de yani xeta wa hinekî şaş çû nikarîbin xweşik berjewendiyê xwe li gor berjewendiyên va welata باشە دکتۆر بۆچی نەپێکانە و لە هەفهاتنەکە نویا سیاسی دنابەرە شام و ئەنقەرێ دروست بە بەریا شام vegere nava Komkara Erebî da jî xwe gelek rojnamevanayan bijin şirûvekarên siyasî siyasetmedaran digot yani mustehîlat e careka din şam vegere nava Komkara Erebî lê ev tişt çêbû kete emrê waqe kete praktîzebûnê de yani eger Rusya mihawlatên ciddî biketin di navçeyê de nabînin ku ev li hevhatina siyasî dê çêbîtin çûn Tirkiye yani şert û mercên Sûriye ji bo Tirkiye tinê eveya hêzên xwe di nava xaka Sûriyeyê derxînîtin êtir pişta danûstan de dest pê dikin belê belkî li ser vê de yani berê hilbijartê Tirkî jî em yani li ser ekrana we em ser vê mijarê axifîn yani me wê çaxê jî ji Tirkî re gerek bû got tiştek çêbibe ji bo hilbijartina piştî hilbijartina got Erdogan bi ser ket îro Erdogan nema hewceyî va pênc salê bê hewceyî li hevkirineke nêzik e ji ber ku ew jî wê şert û merciyên xwe ferd bike belkî daxaftinê rayedarên Tirkî de jî wiloya û ê Sûrî jî yani bihişkayî vê meselê qebûl nake Rusya hewildaneke mezin dike lê heta dawî Rusya nikare fişarê bike ne li Tirkî jî û ne li rejîmê yani ji ber ku Îran heye hewkarên dî jî hene vir de yani tiştekî weket bi zehmet nîne di navbera va rejîma de yani xasatan em karin bêjin nemaze got Erdogan bi xwe
مروفكي براغماتيكا يعني ندور الهفكرنك تشبي ايرو روجا ايرو دا اف تشتهى بيك نوي يعني هردو آلي نحو جدارن هالفكرنك زو بيك وري جبرقو يعني او كاغتن سياسي ايجو بكارتينن هين جوارا بيويستن يعني هين لبريطانيا هنا يعني جا ميتينجن نيف دولتي نزيكن هايدارن متابعة روشيدكن نها امريكا بربه هالبجارتنا كاشهرن فيساز دچه هندوی باوریه دانه کو هم بریتانیا هم امریکا هم ولاتین روش آوا بریا هالبجارتنین نوین امریکای یعنی کریزا سوریه بیچاره سرکرین ایتر دکتر دم گله دریج بو یعنی روش گله دریج بو هر برپسه که سیاسی امریکی بریتانی روش آوایی یعنی باغ وینه بحث جب که دبیجه 22-54 چاره سره لی هرکس دکاره وی آخفنه بکه لی ده امر واقع دا چما چاره سر ناکن يعني تديت شخص سياسات هر برجواندينا وجار سركرنجي برجواندينا يعني أبالي هنا إيرو نج يعني خالن سركا كريزا سوريا الجم فاليان يعني نلجم أمريكا جي ونلجم بريطانيا ونلجم روسيا جي يعني راستا هبونا والورهايا لدبرن ديتر قرنتر هنا جو بهتر يعني جوارا نيزيكتر أو برشار سر بسوريا جي وكا چارچوبه که ناکوکیه فشاره گو اب آلی قاربن يعني ميدانك جو يعني او هركس كاغتي خب كار بينه يعني بردا از باور ناكم يعني نقول يعني شو برنامج ميديا بريطانيا روح وسياسة بريطانيا را افتشتهان ننزيكا بأمريكا جيولو أمريكا ناش خوي مثلا سوري باش جبير بكيش برقوي مجول بجارتنا كان هبونا والوي دفريا ويعني لو ما يعني قبا بيجن وي ترسكريكا سوري شار سريا وي قالك يدريج بكي تمام دكتور برقو قالك علي دستوردان ادوردت كنو برجواندي والهف راس ناين يعني نيزيك برز دكتور زارا صالح اكاديميسيان بريطانيا تقلمه وقالك سباس شبو شروفين دكتور هن هرهبن